Ugoi whangai penga I tau whatakutoku whaafakat pa me wharen ka tā mau mawhaparu ki whaakatu tau programa ko tohi tapu koe ni pa mue he kāinga lotu tohi tapu e udo mawhi. O ku tai whitu kua e mau whawhitai kia te koe hi koe mau au sia ahoni. O whamanatu whatamoha Kristiani hau toetu'u me pekia. Mau kore ki ara ofa mai mua e awhiona. Ka tāna pōri mau ngahi ato mai whamuru mau ngahi loto maka. Lau ke mau tārianga mai vai ho wholofola. Ai utau ke ne whaino hino mea ke mau tui ki ai. Mai mea ke mau moui a ki a Christ ko mau wha moui. Amen. Te tari rei loto maa whana mo. Te tari rei ki mo tolko tau peho e kuma ka inga. Tau si asko ne wahao pe. Mo wha mea mai ki tau programa wha wiki koeni e tau wako tohi tapu. Mnak te rei pe ko tau tolo e whawhitai. Kia tau otua. Ko wiki tau si a haun ko toetu'u ai Eiki. Ko toetu'u mo on. Pea tau program koe a hau di tau wakai, koe hae Mahu'inga o e toetu'u mooni a Eiki, ke te tau tolu a kau Kristiane. Koe moni whakpat mo whakau kiai, koe lot Kristiane pe mahinu te tau tolu mo ui a tau Eiki. Ko Hare Krishna, ko Mahao Meti, ko Siosifa Samita, ko Siova Witinesi, ko Haifua, ngai kakai kato pena nau paha ula, nau kamata ngai loto I mahamani, nau tākotu koto pio nau ngai whanua loto ngata I tau eiko si Isu Kraisi o kei tu uni no whanua loto ko wawa pia kui kai te atahai I Jerusalema I Isleri pia atake o ataha o ahi koto peke. Kaka hano Mahu'inga te tau tau. Ko toetu'u ai Eiki, ko toetu'u mooni. O ngai mea lahi e whaa ko whaamke o mai ke te tau tolu ki ni whatokanga ki tau tolu ki Mahu'inga o e toetu'u ai Eiki si Isu Kraisi me peke. Koe uruaki, ko whaamke whamahino o bide te tau tolu, o ne tala mai ke te tau tolu, ko tui a Kristiane u makatu ngai I e mea mooni na hoko I e historia. Koe ka tau tui peke ha mga lau apita e wapita vai uruaki u estahano, koe tau tui peke ngai tala noa whananga na e wha. Ngai tala noa tangaloa, ngai tala noa maui kisi mo, ngai tala tupua koe na e whau. Nei lotu ai tau, nei lotu ke tau ngahi kui I mo. Koe ke pehe na tu lotu Kristiani. Koe tau tala noa koe ni lotu Kristiani, koe mea mo oni na e hoko. He ko meu tau ilo pauai, iai ho tau otua. Koe he na e hoko mai o ai kakano. Na e hoko mai koe tangata. Pena I hingoa ia ko si Isu, pena I logo si Isu mei Nasareti. Koe otua ia, otua koe alo ia, koe toko ua ia, toko tolu, ka hai otua. Tane I maamani mea waha taimi koe whākāma, tau whākāma, before Christ, ke tau tolu noa tāsa, an huk tau iai, anno domini, tau ko tau Eiki, ani tau tonga nofu mai ai, o men ke tau wafe, wao noen tāsa, tau ko tau Eiki, tau ko sisu, e koe mo upe sisu, kono ui ngai anu whahingoa ake ngai mea. Eia, mga tuunga, ai tui e Kristiane ia e mea whahistoria na hoko. Mea mo on na tara kei, e toi tapu nei. Hifu mai o tua, hoko koe tangata, ko si Isu o Nasareti, whahingoa ko si Isu, tara he angelo, ko si Osifa, ko hi, he tene whaka mo ui hano kakai, me na ngahi ang hala. Mena tau whamanatu he a wharaiti lelei, whamanatu he wharaiti lelei ko tope. Au sapati ko hini o sapati o toetu'u, tau whamanatu ai toetu'u tau Eiki, hiri ai aho e tolu. Hono tutuki e ke kolosi, iwu meai, te rio ia ne, tau noa ke tau tolu, e toi sio ne, whai no te rio so si whaare matea pe moniko timasi. O te kau whiwhine, pongpongi o e aho ni, pongpongi roki aho e wike, ai koe aho ni, sapati a Kristiane, kui kai toi iai hono sinona I whai toka. Sai. Ka haro Mahu'inga tau tui ke mea mona hako. Ko heu hange pe mea koe ni ka tau tahano koe tau pehe, ngai mea ko tau historia tau whanua. Nai tūta mai lotu wha Kristiane ki tongan, I tau tawalu wano. Nai ome lotu ke te tau tolu, he ongo tangata tahisi koe na hake mai, I nuku alofa. Tu ai lotu I e pereri tau tawalu wano. Pe toki hake mai misa tō masia, mo misa hasione I siulai tawalu wano. I korovai, na keike mo ui ngā koe ia whamtara beke aso nā tū tefu whai historia me I korovai, ko mane a tāna ton kin taramai na mo helo tui korovai ko sun nā tū tefu.
Mai suna tu ke fna Eiki na ke mo ui lo tu ai na ke mo ui a ko ai ne mo an pena na kamata ngai mo to pe na tu le vai ma asio ta cavalo fitu ke ta pun e lo ta pun mai a ko na hik mai no kwalof ko vi hifo mana te ni la tana ia ai po mo misa wasi po ilo mo ilo tu e ngau e mo tahisi a re mo tu ko fitu e ta tu ke fra ilo ngai na hake ai lo tu na tu ta lo tu tari ai lo tu ia mana e hake para o bauta vena tu ta mai lo tu i hif kana lo tu ta ia i se ko ve mo i ko pena tari e mo tu pe mo ue lo tu ai ege ko buinga ko me fra historia ko ia ta no ke me fra historia ko ia me ta tau pe ta no ke tu asi so kais me pe ke o ga no be no to ko ke malava e ke te mo to pe tu ko ta pe ki fu no lo to i kai so la be yo la be yo be ngai me ayo historia ta sa ko pa ba me fu ngai me gon ta no ke ai ko ke lava ia ke famonia ke me sive sainis me sive sainis ia pa ke ana ko ia o to fai repeat ai fu experiment ko to pe ke tana ke soti pe mo calorine o tai ki nau he testiu pe fai no ngai nau ke ha ko ia ko soti calorine pe ko massimo ko me ko te lava fai heni se ne fai tonga fai a fai tupe ko ke pe na tu le mon fai storia ko ke pe na tu le mon ko ni hanga me ta no ke ha mai lo tu christian ni tonga ko ke lava ke ta vanga fa me ko ia ke testiu pio fai no lulu no me pe ko ke fa moni ko mon fai storia ni pero mon fai storia po ke ta pa kai ta to ke me am on na hoko ai from on si o pau na tona na mamata tona me na hoko na nga hiki tohi ngai le koti however go for historia fra la anga go se na tu kef ha go for historia ko na lu ke matiu musione mo ka posto na nga to sivi ia ke ngai me sivi historia na nga fo tu ko me mo na hoko ai ko te tu si su christ me pe ke ko me mo na hoko pe bla be ke ko me mo be ta ko ke ta la ko ngai me historia ko ngai me ko to be historia hoko ko ke te repeat ke te be ke te repeat hoko si at po wak ko tu o to ngai ta kaval fani ma ko ke te la repeat ko mo ne ko to tape ange pe ko te tu si Christ me pe kia mo ne ko to tape ko mo ni fra historia ia ko mo ngai fra mo on si o pa mo na to na ia ko ta no le na Paulo ke no Mahu'inga o ia i mo ni me na hoko ko ni te tu si Christ me pe kia ro ko ndo va ta ni mai sta hawa ke ta o pero pa ko ka pau malanga ake a Christ mo ni te tu me pe kia o fe ai pehe e ni ihi e te mo tolu o i kai hato e tu o e mate he ka bau i kai hato e tu me mate pe a ta o i kai to e tu a Christ pe ka bau i kai to e tu a Christ pe ta aunga mau malanga pe ta aunga mo tu i fok io pe ko ilo ki mau tolu ko kau whakamo oni loi ke o tua he ko mau whakapapau me o tua na ne foko tu hake a Christ aia na kai tene foko tu hake o ka bau koe ni o i kai to e tu ai mate he ka bau i kai to e tu hake ai mate pe ko i kai to e tu hake a Christ pe ka bau i kai to e tu hake a Christ o ta aunga ho mo tui o mo kei i ho mo wanghala pe ko kina o tolu foko mohi i a Christ ko na wauha ka pau o ku ngata ki he mo'uini e tau amanaki le lei ki ai ko mara ia lai ka hapea ki tau tau he ka kai ko tope ia whawhatono tau Eiki whawhetai pe ki ai whawhiri whamatara pa ka paro ai ka mene na hawa koe korinto sa ka paro malanga ko gosperi ne pekia si so Christ ko tau ngahi ang hala whakatau ke toi tapu pe te ri oia pe whakatoi tu ue no ahato whakatatau ke toi tapu ai ko gosperi pe hao pau rai ka te ko whiro se whai o maranga pe o koe ke hato e tuku ia e pekia ai ko meu to he to pau rai ko hea o se to whamatara e gosperi ha no inga o mutu e tana no e mutu ne kai ke o koe ke hato e tuku ia ai pekia ka pau koe ke hato e tu ai pekia ta koe ke to e tu a Christ pe ka pau lewe ne kai to e tu a Christ ta hao ngai maranga ta hao ngai mea koe no ko whai koe ni maranga koe ni ta hao ho mutu i ke mea koe no ko whai koe ni pe mahin lewe ta koe ko apostolo ai ni tohi na ngai whakamoni si o pau ure si so Christ i e tohi tapu e whakau fo o taku na loi
ko e ngau tala na whakatoetu'u he o tua a Jesus Christ me pekia o ka pau mo na i kai toetu'u me pekia ai meu tano ka pau ta haunga mo tu i to mo ke i mo wang hala pe e ngata ko ngau toko tope ko pekia ia karaisi ngau au ngau mo le pe ko i ta ko ka toetu'u ia ta ko ke nau mo ui ki nau tonu meu tano ka si su ko ia mati vai ia lo ke vai wano o mo ui ta tolu ko toetu'u tau toetu'u pe i ka mata pe tau pekia tau toetu'u ai pe te tau toetu'u ho tau sino ka whai haere mai e ko si su kaisi tau hoko e ko ka wangero hangai ko whamataro ka e ki sai ka bau ngata pe mo ui ni tau amanaki le weka kai unau pe o weka tui au e ki toetu'u ma hawa ngai mea ko ia ko whia pe au e he lava ke le leia e ko mo ui e mo ui ko e ni e tui ka si su kaisi ka pare ko ke ha amanaki e ke toetu'u e sino hangai ko i tala noa ke toetu'u e si su kaisi perewe pao ta ko mara ia lai ta hape ki tau tō he ka kai ko tau pe ko no uinga ka no uinga tau whamamahi e tau mo ui tuangi tau tō ke manu kia mo lau i kovia mo kape kape a ko i tau tu e whorofora he ko tua ko pao mo ni uka ke mo oni mea ko ni whai kai ai tala noa sio e wana mo oni ia to e tua si so Christ me he pekia wai ngata pe tau fie ai tau ilo o koe ka koto tai au ngai tau ngai ngau e koe whai he loto ngai kau tau ilo foki te tau toetu'u o tau sino o ka haere mai e ko si su kaisi i e hiri o e mo ui he hiri amate he koe mo ui hiri amate ai ko tāna ka paulo ko tuk wholau e toa no nofo mo ko Eiki we au whare na langa e o tuai e na kai langa ki hanima ni teu ia ke walu ki ai koe apia e tamai tāna ki ai ko si su kaisi sai Mahu'inga bila tau tui ke e rot whakaistene ke tau tui ke mea mo na au mea whaistoria na au aia hanga ni hio ngā eke ki fui whawhroga na whai koe si suka ka tō masi e blau whokia ma ke lau ia a honi ngai whai lotu e suene vai wano e pehange koe e si suka ka tō masi koe mea hio mamata ke te au ku ke tui o kumonu ia ki nau toro ku kai mamata ka e tui pe whatona tau Eiki whawhetai ai pe ni hia tokua oh koe ke tau tui to koe ke tau mamata ko ke tau ilo tupe mo oni ko ke asi su Christ ko he van ko tau tui pe ki ai ulo ia bita uhala bita i wha uhinga ia ko ia koe pot for ko inga na si su Thomas koe mei ho mamata ke te au ke tui ai ma dena hawa Thomas ia ka hanga e kau tama fui to hongo fulu ko e ka apostolo na mau mamata ke Eiki na ton ke tui be Thomas ke mea koe ke whakamooni e kau tamu koe na talanga na mau mamata ke Eiki pena e ton ke tui ai pe e kusto tu Eiki ko ko hinga Eiki na kafu ke tui a ki e whakamooni a ki nau tolu na nau mamata loto e ke si o tolu pa hewe si su ke ngonu ia ki nau tolu ni kai mamata kai tui be ako ne uinga monu ia ki tau tolu koe ne kai ki tau mamata tonu ki tau tolu e hange ko Thomas me toko hongo fulu koe ne kai ki tau mamata tonu ta tu he Eiki to e tu he ko osia ko saere ke Eiki e ke langi te ke tau mamata to tolu ai kau tau tui pe ke whamu oni nau whai mai me mene nau mamata tonu ai ego mena tonu ke whai koe Thomas he ni hao koe whanong e ka hanga he kau tamana mau mamata ki Eiki sio o ku kau eina Thomas whatama i toko ngofu mahawa he whamu oni mai na mau mamata ki Eiki to e tu pe neonga ne kai ke mamata ke te ke mamata he Eiki to e tu hange ko ki nau tolu kau tau monu ia he tau tui ke te nau tolu na nau mamata na nau mamata tui ke whakamo oni ki nau tolu na nau mamata tonu ai kono inga ko tau tui tau tui ko tui kui pe e ke lava he ko tui kui a koe ke ne ai ke mo oni ai mea o ko tui ke ai ke pade pe ko tui au ia ko he kapapulu he e o simpa te uka e kapapulu te tui malo pe ko kapapulu pe e kapapulu he ke peke a kapapulu he wane te ke hau mai o tua kapapulu he ke peke a kapapulu he ke lava he ko tui a koe ke ai ke mo oni ai mea o ko tui ke ai right ha he ke lava he supiesi ko e ko tui o ai ke mo oni e opiesi ko e ko tui subjective faith cannot make the object of my subjective faith true se ko hingai he ke lava e ko tui a ke ai ke mo oni be me ko tui ke pe te tui ke pe kai mo ni be na tu e ko Jesus Christ mo pe kia o mo be ke o tua ko aro na ha ko mai o ai kakan famoni ke ka tamna na sio ton mai ta mai pika na mau sio ton mai
koe mahanga matou fotua ta ngai whananga ke whakahei a tangata. Na mau si o tonu. Koe Mahu'inga e toetu'u a Jesu Christ me pekia. Koe main lewe te tau tau, koe me koe tau tui koe ki ai, hawe e tau ngahi anga ha. Urau e whakona mure anga, poko koe mea tai aunga e mau malanga. Siu, aunga e malanga. Me peko whiwhia ke whae malanga koe ni koe ilo ne toetu'u a Jesu Christ me pekia. Kono ua, ko te toetu'u a Jesu Christ me pekia au ne hanga whamoni, mai ko si Jesu ai Eiki, mo e karaisi whakawas. Ai whako inga Eiki koe o tua ia. Koe karaisi koe ia kupure ke universi koe ni. Ai tāna ka ngai vahe ua ves tau tolu ke tolu no. Ai koe malangan koe apita koe a Pentecost. Koe ia i hono hake a ki e nima tau mata ue o tua. Pēne mao me tamai e tala ofa koe lau mare maari o ni kua ne hua i foen. Ai whako mandu koe malangan apita hiri hono riringi fa lau mare maari o ni a Pentecost. Kono hua i foen ni lau mare o mou mamata mo whanongo ki ai. E nai kai alwaka te evita ki elangi. Ka na e pehe mai e ia. Na e pehe e Jehova ki hoku Eiki. Nofo ko i au nima to matau. Ka e oa ke ngau heo ngai whiriko tu a mawai. E ka samte au ngafuwe sura ki ia. Ko ia, ke ilo pau e whare ko tau beo Israeli ko whakanofo he otua. Ai si isu ko ia aia na moutu tuki ki a kau. Ko e Eiki mo e karaisi. Sige, Mahu'inga bito eke te tau tau. Whamaina koe Eiki ma karaisi. Ai fu, koe Eiki ako te vita, ai nofo he tō mata, nofo he tō mata o si hova. Ai ne mamata kia te vita sam te ongo fu. Na whanongo e ke rea ai a si hova ki hono Eiki, Eiki o te vita. Ai maina pe te tau ai tau tahi o toa, nei, na kai kua mea, ne tō whakatupu he whakafo o, whamoene ka apostolo, mai ko Jesu Christ, nei, ai pe whakamotua. E na mamata kia te vita. Ai fola si hou ki ono Eiki wa whia no tō matau e ko ngahi, o ngai whiri ko tō pē ko tō ngā. Tā mareu tā tō Paula, rako ni tō vai tāni ma. Ko hake a ki kono Jesu Christ ko whakanofo ia ko Eiki mo e karaisi. E ko pau ke ne pūre ka au ke ne tuku no ngai whiri ko tō pē ki ono lalo vai. Ko whiri whakamui e whakauha ko mata. E ko tuku e ngai mea ko tō pē ki ono lalo vai. Kai hene be ko whakamoku laloa ngai mea ko toa pe, o ku ilo ngofua pe, o ku ata ia, aia na ne tuku ngai mea ko toa pe ki lalo ki ate. E kono moni o koe te tuku whae o tua koe tamai ia, o wangai o tua koe tamai, tuku mea ko toa pe ki lalo wa e ko Jesu Christ o kawa e mate. Koe hui vesu a walu o kura koni toa tani ma. Pea ka osio na whakawai vai e mea ko toa pe ki ate, ki a sisu. E toki anga nofo ai foha ki ate ia na ne tuku ngai mea ko toa pe ki lalo ki ate ia. Koe wike tāwha taha pe ai otua e mea kotoa pe. Ei, whai e otua e mea kotoa pe ko hiko e otua. Pao meu tau whamaro e tau ilo. Ko pao ke whai he otua e mea koe ni koe he koe ne tau mua ana maana. Koe otua pe taha. Ko pao e tau mua maana, tau fie fia. Koe he tau ilo e tau tau koe e kau e ko tau whamonu ia. Koe he koe ni hanga ko tuki lalo e mea kotoa pe ke alo. E ai hanga alo o tuku e mea kotoa pe ko ia ki he otua. Kono tu ki lalo mea tau peke alo. Tau whiwhia e maino te tau tako tau Eiki pure mea tau pe. O hange e ka tau hanga mao a tau peko Elon Musk. Mao e ko tau peko tau tau kaunga mea awhi. Pe tau peko mao Elon Musk ko tau toko ua mo oni. E ko ngahu hoka si Jesu ko tau toko ua mo oni e ko mene pekia ma tau tau musike. Mao e tau tako ka ana mea ko tau pe. Elon Musk paanga pe kwa na ka ko ta ko ta no ke kwa ana me a ko to pe pe ka wa pe fu mo ta ngai mamai mo ta ngai fa na ta ona pe mo e nga mai le ta to sa me wa ve si no ko fa ka to ya me ko ta no dai ko a pita e a Pentecost ni malanga ko ni fai sa me wa ve si no pe ko fa no fu e tu i ki sa ione ko mo unga ma sa ma unga de fa to ngai me ko ya e ta no sa fuanga tu whamama lahi koe ni. O ku hoko ia tapa ko toa pe mo ui e whai he ngai tu i ngai matakari hou Eiki. Uri la sa me ua weso laki. Koe anga, ko meo tau siu kei aho ni. Kua ngā tu e kakai ko toa wen whitu ko toa pe o mai ngai mea whasoto ma mau tolu wen toki hu mai ne fu i lau ia koe ke. Koe mea ko whai tu tu ni koe ke mao e ngai ngau e a ngau i kai koe poto i ngau e hata. Ka koho tangata pe koho e fin gender.
ko gender equality bill ai nanga mea ko ia tutun ta tau be poto fifine ko e pailate bu ka ko fifine pa fa hu ai so ke hela atau kai e ahon ko ngai mea ko nga tu ko ia ta mai sa mi wa te ko kata bi to ai ko tali ka to ke fu nga tu ka to me ko fai mama ya ko ni nga fa no fo ni tu is mo sa ya ko ni fa no fo no ai si so kai ko e mo kalais fa to was to fifia ko e ne mo fa to bo ha e ko ka wa fa ita ko ta be ke ko ite ka bi to he taki ko en bare mia ko na Australia ne fa fa tu mo ki no pure ang e na nga fa hu mai ka muslimi ma no fa pa anga muslimi o fehi e muslimi e tau tolu ko ne ka kai ko ai ka kristian mo ka ta tu ke na fa nga me ko te sa ia na fa nga me pe mo na ko no teke me ko climate change me finga ko ni e net zero but having a me ko fa am ko na tol to kua ke ai ke to ai lolo mo casa me ngai me pe ka tau ko ke fa la anga te mo se be to ngan ko fu fama sola na afi tap mo yo tu vai ni o fama sola na viu ke ke lava me ko ke ne holoki to tongi ko ke lava ke ma we hai vi fe u ngai ke fra u hila ke tau e kono mo ne sola nga we be ala o ki me sola e ni ki mama sola ku ko ne a o pe u mate ki mama sola ko ke mo u kono mo ne sola u ga lava e me ko ke to koni ke tamo nga u ka ku mo le ngai ko ngai ke la ono fotu wa ngai u fama sola ko na ko bin lava ka ko no winga ko ke de sa ia ka ko o fa fe mari e be e ilo o ko pure an ko si su e pure me to ko be na ne o ha ke ki pure an ko ko be de hi fina to pa ko ko re ke ne mai mo ha ta ki fi ko be na ne ha ke a sa ke ko be na ne hi fu e be ne ha ke na lot fo fanu fa am be ki da dem ko to be ke ha ko ta ki no pa si e ke to na ilo ko u hinga na tu ke ngai la ka ta ki o ko na to tama sam fit ni ma ko na pe ko e ko to na pe ko si su Christ pure me ko to pe ai o toni to hanga ke tau fia ko toetu'u ko ni to famat ko ni toetu'u to famanat ke de tau o ko si ai na komunius o pure ne o ai da dori tonga ke tau falala ki si ai na komunius mo ne ngai mo ne fupa ang ko talamo pure mo ne o fa fia be te ave na talamo pure ko isle ko lucia ko si ai o ko ka pure anga i mama ni pure i me ko to pe ka ko si su Christ ko Eiki ia mo kalaisi ko ia pure a niwe mea ko tope pa ko Eiki ia pa mea ko fia e be ko fia e be ko mari ko mea ko ia a ko tope neu longo a me ulo a mama na ko ko sa me wa tolu ka ke ma o lunga nge pe Eiki e ko ha ke aki no foi to mata o tamai ko ia pure ke mea ko tope pa tene pure e pa we ne o mai mea ko tope ai lele ngai mea ko mea ko tope ne o mea lele mo mea ko ke lele ke ko si o lele pe ko he ko ilo ke ni ngau ko to pe ma re ba ni ngau ko to pe ni fai off la we sam te o fani ma ke ko hinga ia ne pu ne ho ko Christ mo Eiki ko hui ka pa ke fra ha ko ngutu ko Eiki e so Christ pa ke tu i holoto ko foto e to me mate fa mo ko e ka mai le ko mo vai mo fu so fu tu i atangata a ka no loto ke fra tonu hia ko ma fu ki pe e ko so Christ to tu ki pe mo ne fra ha ko no ngutu e fra mo pe pere vai toi ko e tu ke te ia e ke fra mai e ke fra mai da to ngai fili o lo mo pe fa ko mo pe ngai fili pe o fe a te to e fra mate ha ta we e o to mo ku pe ko ne fra ta po ai pe no wa fa mai me to pe sai go me no to lu ta we ko ka mata ngai ne fra ma ko u la ki to e tu u a eni ku hoko i he te tu a e ko si so Christ ta la me ke bi fra mata ki mo ke pe ko Matiu a ko ne pe ki a Jesus Christ ne ma fai fai ngai fu no to pe te tu ai ka kai ma ani ani pe hele ene te tu ko Jesus Christ me pe ki na nau alu ke ko tapu pa na fu hinga e ko avia e ka kai ma ani ko to pe na i he te si fa fata e pa me avia ki na to ke langi ke van ko lo to tu u ai ko ka no ke fa vai wa no ves fa ke no na mata sione ke lau mario ki nau tolu kutoa pēne whamamahi mo tāmate i kuke wholofola e o tua me whamoni ke sisu ko teke ke nau hūna do ke manu whekai i whakatata ko
Ko nau mai whakailonga manu whekai o nau lae pe ko nau nima. Na nau mo ui hake o pūre mo kalaisi e tae na tau whawinga whake tae hawhi. Kai fu taimi loa loa. Ko te pure o tua e taimi. Tau taimi a tau tolu. He tama e sa me hiwa noa. Ko tau e awhi, ka tau e ma awe taha, ka tau me tau e awhi. Sio, kuna be tau e awhi, ka taimi a koe ni tau pūre mo kalaisi i ahon. Tau e ne toi tu me peke a whanofo e ke tau matau e tamai. Pako ki tau tō reu mai e so vai wa ve si ono me fitu. Na tau mate tau ngahi ang hala ka ku whamo ui o tō whakatamu Christ. Tau mo ui pe o whae o tuana kai ka tau ngawe rei, ka tau lakanga, ka tau maanion. Ka kune whakotuha ke whakatahi tau tō mo Christ o whakanofo ki tau tole ngai potu whalangi ia Christ Isu. Ako lo toe tuu ia. Ko whakatoe tuu ki tau tō whakatamu Christ. O whanofo ki tau tole ngai whitu o rangi. Tamai Paula e kos vai tolu. Fufu e tau mo e tau tole ia langi ia Christ. E tau mata o e otua. Senu mai tata hawe isua ni ma koe winga whoroforoka si isu koe ne whaika ka maata. Ko au koe te tu mai mo ui. Ko i au tui kia teu kane mate e mo ui pe. Pea koe mo ui mo tui pe, mo tui kia teu. E kai wete mate. Ai e sa koe winga e. He kua whakatoe tu ki tau tole mo Christ. Kau ngā whakatoe tu ki tau toko, kau ngā whakanofu ki tau tole mo Christ. Ai e kua tau osi nofu ki tau toko ki langi. Si, koe winga e whakau koe toe tu, ko kamata e te tau tole. Ai toetu'u kamata e te tau tole whamau ai otua. He ko hiwa whamau ai otua. Ni awe ia ki tau tole lelei. Awe ia whakatoetu'u whakatamu Christ whanofu. Ki ngai whetu o e langi. Tamai reu te tau tole tanila mai whitu i o moni. Ko tau taha koe whanau tama tangata koe ia o hake. Ke pure ke mea ko tau kono pure anga i kai ke au. Tamai ai se vai wa ni ma ves waru tene whaka auha au pito e mate i mālohi. Pe holo holo he eko si hova ngai loi mata me mata ko tō pe. Pe koe waloki ono kakai tine to'o me whanua ko tō pe. Whoro pe. Ai kei ki te whanu waloki i tau tō. Kei te ha mate to'o e Eiki. E se vai wano e stahiwa e mo ui au kakai mate. Tenau toi tu whata. Mo kusino mate. Mo ao hiwa mo tō nofo i e fu. He utatau ho hahau mo e hahau e mo kukumata. Pe pu aki e kere kere ai mate. Aia. Koe sio ai se aia. Ke toe tuu koe a whakamui, ka ko kamata e a honi, he tau tui ke iko si sukaisi, tau mai e Paula e whesowa e waku kau ngā whakatoe tua ki tau tau, whakanofu ngai ngai whetu o langi. Aia, tau ilo e tau tau, neonga tui whai whakamau e a kaere mai ko si sukaisi, ko si whai whakamau e tō ma tau tau. O alo e ka kai kovi, ma kau tai tui, ma kau tangata ki he, kau whakatoe tuu ki tau tau luia, o nofo mo Eiki i e vani, i tō matau e o tua, ai ko teu ke tau tuku whora ato no nofo mua i ai o ka tau ka pekia. Pea ka haere mai e ki te tau toi tu o puna kaki. Ke tau nofo whakataha mua i ai. Aia, o tō ramai te tau toi sen mai ni mau vesu o whalume o te mo wofu ai. He ku hau ai aho e whanongo ai ki honore o a ki nau tolu ko tau peu ngai tanu anga. Pe te nau alu atu ki nau tō nei whai rei ke toi tu ai mo ui. Nau tō nei whai kovi ke toi tu e whamai. Ai, ku os whanofo nofo pe. Ono tanu pe ki tau toi whai toka, ku os whanofo nofo pe. Ue ka kai ai. Ka kai e na whai kovi. Nā tae tui ke eiko si su kraisi. Ma ka kai koe na whai rei nā tui ki nā tō ke eiko si su kraisi. Kus ka matai. Tau siro e tau tōlu ko me tau tu eiko si su kraisi. Us whakatoe tu wai ki tau tōlu ia koe. Aini tau whai rei tau tui ke eiko si su kraisi. A kono whao si reo. E whamau a maamani e a tangata. Koe tangata dina whamau a maamani. Tamai paurora koe nto mai tāni mau vesu a taha. Koe mea i e tangata na hoku mai mate ko a tamai. Pea hoku he tangata whuka toe tu wai mate. E ko atama ki mua na hoku mai mate, atama ki mua i hoku mai toe tu. Mai amanaki o toe tu e sino. Mo whakatoe tu ki tau tau whakatamu ka isa whakanofu ngai whitu o rangi. Longo vai ni mau e stahi wata mai. Hangena whahala ia tō la he tangata, e tangata e tō ta. E ko atama e. Pehe, koe me he tango fua e tō ta. Whakatongo ia ki tau te tōlahi. Aki tau tolu koni tau tui ki e kusi su koe. Tamarewa Paula, ia e ni maranga koe universito a rini si ngai wai tawhitu e stota. Ko i kone ko tofa ai aho. Tene whakamau ma oni oni ai a maamani. I he tangata. Kone whakanofo. Pe kone whakapapau e kai ko tope. Hene whakatu e me pekia. Ai ko whakatu e tūkana Jesu Christ me pekia. Tau ilo pau e ko Jesu Christ tene whai. Ai whakamau. Ko sko tofa a whakamau. Ko he ko toi tua Christ me pekia. Ka koe. I tau hao veve me whakamau ko ia. Tamai e sioni e raksion mai wa o tau maa ha tau kapu e langi. Se ko tohi atu ka te mo tau ke o te moanga hala. Ka kapau te moanga hala. O koe ha tau whakarerei ke tamai ko Jesu Christ koe maa oni oni. Koe whei lau lau to tongia i tau ngai ang hala. Ko tau kapu e utu i olunga.
Ko lau mare mani ko tau kapu I lalo ni. Ko I neanga o mai iwi me malo ki tau ai ke mate tau ngahi ang hala. Ko tau kapu I langi ko sisu Christ ki tau kore ki ai. Ke whai ho tau whakarerei. Pa moe tamai taim koto. Vere ngatai. Tamai e beru vai wha, ve sta wha ke taha no. Tau maa ina tau ai ki fungani ange ko karaisi. Ai ko hua tia tuu he langi. Ko tau ko maa tau to. Ai ko tau nofu keni. Ko e tene whai tau wha mau. Ka koe taimini. O tuu ia I langi maa tau to. He wake tau maa oha fungani tau ai ki tai mana o tai mana wa ofa ke tau ngai vai vai. Ka koe ai ia mea ko tau pena tau vai vai ai. Ka kei hane anga hara koe ai. Tau hau malo e ki a whio anga alo o wha. Koe ki tau maa ai alo o wha. Pe tau ilo mo fuaki o wha ke tokoni ki tau tolu. I aho koe o e tau vai vai. E tokoni mai mua te mau tolu. Whawhira I o toetu'u. Mau ilo ai ki mau tolu. O moone mea mau tui ki ai mau tui ki mea moone na oko historia. Mau ilo ai ki mau tolu koe mau amanaki mau ki mau tolu ko kamata lo toetu'u ko mau toetu'u mo e whiona. Mau ilo ai ki mau tolu kamata whakamau I taimini. Mau ilo te mau haa me whakamau ki mau mo e whiona. E ki tawa ki e mau whanua. E na awhi whia tamu ki tupo no me taini kuini. E na spau me whare o tupo. E kabinete e ne a whio. O tua whanua. O e mista. O e kalauni. Ko maa ki nā tōku ta pega kai whanua. Si Christ ko mau whamu ui. Amen. Kainga. Koe whamrat pe tau ori te whawhamiri. Pong pong mo e whiaf. Pong pong pe koe e whiaf. O whamri au ke matua tangata ko tō pe. Mo tua ko taki mo ngai whamu. Te mo ho. Si as mai Facebook a e matua tangata e whaikawa a ngau na o ala ke si tau a whapare. Fu mo tua ulu tea. Tonu ke nofo I apu ta taki no whamiri. He lot whawhamiri. Mo whamai. Mo whamai ka matua tangata. Koe e lot whawhamiri. Pere ngatai, ka koe mea Mahu'inga au bito ke te tau tolu whapau I tau ngai mea. Ke whapau I tau mea ndo tui ke lau e toi tapu. Ke osi, lau e wahe wha. I he ako tau pe ke osi toi tapu puta. I o lau. Alau bito mo mea mai, ko wharati mo tolu tau pe, mo mea tua whatu.